Okay, over English, business English. So a theory might not deadline if we do not start planning now. Meet a reach, meet the deadline. Так скажем, meet the deadline. It will be important to resources efficiently if we want to succeed. Provide and large allocate. Allocate bi bilo rasporediti. Znači, kad vršimo ulaganja pa ne stavimo sve na jednu kartu. So we have already behind schedule. Kako se kaže behind schedule because onda ja češće kažem ima jednostavnijih konstrukcija. Bolje je reći I'm too late. Ali ok, because many people reported to be sick. Mnogi su se prijavili kao bolesni zbog toga, ali pogledajte, možemo reći fall behind schedule ili fell, ali pošto je sa have, onda ćemo have fallen behind schedule. Znači, kasnimo za planiranje. If we continue spending in this way, we will not manage to stay budget. Ako nastavimo da trošimo ovako, nećemo uspjeti da ostanemo inside, ovo bi recimo moglo da bude jedan atraktor da inside budget, ali kaže se within budget, u okviru budžeta. Ostanemo u okviru budžeta. Da vidimo ovako. We are always rushing. Mi smo stalno u žurbi, so it's practically impossible for us to finish advanced in time, so ahead of schedule, pre-planiranog. It is important to meet the first of the project to stay on track. Znači, kad krenemo u projekat, kažemo milestone of the project. Okay, I know we have encountered many obstacles, but we need to get back on path, moglo bi da nas povuče, ali kao na stazu, back on road, na put, back on race, ali se kao back on track. Idemo dalje, bad software management, loš software management will mean having to work up ili catch up with the pending task by working overtime. Ovo nam daje rešenje, by working overtime. Čim moramo da van radnog vremena radimo, to biće catch up with, da nadoknadimo, catch up with. Dakle, frazalni glagol, vjerojatno ću uraditi neki kurs sa frazalnim glagolima. A good project manager needs to be able tasks, distributing to distribute, delegating to delegate. Distribucija, ne kažemo distribucija, distributing tasks, ne kažemo to delegate tasks. Delegir. Ok, nastavit ćemo sa poslovnim Business English. Thank you.